Igitondo cyiza, igicamunsi cyiza, umugoroba mwiza kuri wowe rwose mukunzi wa sports journalism Galaxy TV. Impamvu mpisemo gukoresha igitondo cyiza, igicamunsi ndetse n'umugoroba mwiza nuko mba ntazi igihe cyanya cyo uri buze kurebera ino video gusa. Mu gihe uri buze kureba ino video rwose ndagusuhuje, mwifurije kugira ibihe byiza, mwifurije kugubwa neza wowe mukunzi wa sports journalism Galaxy TV. Muri ino minsi ndimo ndabakubita imiripuko, ndimo ndabakubita transfer news zirimo zigezweho mu makipe yanyu mukunda cyane, mu makipe ya hano mu Rwanda, amakipe akundwa n'abafana banyu benshi muri kino gihugu cy'u Rwanda. Ayo makipe rwose ndimo ndabakubita transfer zirimo zivugwamo aka kanya. Rero mbazaniye umukinnyi ukomeye cyane, umukinnyi urimo wifuzwa n'ikipe ya PRFC. Ni umukinnyi bisa nkaho byamaze kurangira, umusore ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso bamwita Memel Raouf Dao. Uno ni umusore ukomeye cyane, dore ko nibuze kubabwira ibigwi n'amateka bye ku myaka mikeya cyane afite, kandi akaba amaze kuba umukinnyi mwiza igihe kitari kimwe, iminsi myinshi cyane rwose yitwa umukinnyi mwiza, ndetse ko yaje no kuba yabigaragarizwa ubwo yahabwaga igihembo cyiza cy'umukinnyi mwiza muri shampiyona ya Burkina Faso n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo mu gihugu cya Burkina Faso. Abanyamakuru nibo batoye umukinnyi mwiza, bavuga ko ari uyu musore bamwita Memel Raouf Dao. Akaba ari we abanyamakuru bahisemo ko ari we mukinnyi mwiza wa sezo mu gihugu cya Burkina Faso. Byumvikana ko kuba umukinnyi mwiza wa sezo mu gihugu runaka ntabwo ari ibya buri wese, kuko nko mu Rwanda umukinnyi mwiza abaye n'igena Clement, kandi yifuzwa n'ikipe ikomeye muri Afurika nka Pyramide. Rero kuba umukinnyi mwiza rwose muri shampiyona y'igihugu runaka ntabwo ari ibintu bihabwa buri umwe wese, ni ibintu bihabwa umuntu wabikoreye kandi ubimerita neza cyane. Rero bamwita Memel Raouf Dao. Abakunzi ba PRFC rwose niba mwishimye mu bigaragaze, mujye muri comment muvuge ngo welcome Raouf Dao, dore ko abanyaburkina Faso bakomeza guhera ikipe ya PRFC nyuma yaho Sheikh Djibril Ouattara yaje akaba ari inyenyeri mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. N'uyu nguyu rero Memel Raouf Dao mu Burkina Faso ukomeye cyane, akaba akina kuri nomero 10. Ni umukinnyi ukina nka playmaker, ni wa mukinnyi ukina rwose nyuma y'umwataka, wa mukinnyi uha imipira byinshi umwataka gusa. Si cyo kintu cyagenda ashoboye, kuko hari n'indi myanya ibiri kandi myiza mu kibuga aba ari ingenzi nayo ashoboye gukina, kandi akaba ashoboye kuyikina neza. Hariho kuri right winger, ku muwinga w'iburyo rwose umusore Memel Raouf Dao ashoboye kuhakina, ndetse no kuri wing y'ibumoso. Ibi ngibi rero biba bishatse gusobanura ko aba ari umukinnyi ukinisha amaguru yombi, kuko ntabwo wakinisha ukuguru kumwe ubashe kuba wakina kuri wing ebyiri iburyo n'ibumoso. Bisaba ko byibuze uba ukinisha amaguru abiri, uba ufite rwose ubushobozi n'ububasha bwo gukinisha amaguru abiri yose mu kibuga kimwe, kugira ngo ubashe kuba wakina kuri wing ebyiri. Rero akaba ari na playmaker mwiza cyane, akina ku 10, hahandi uwitwa Mamadou Lamine Ba ubundi asanzwe akina mu ikipe ya PRFC, ariko bakaba bahisemo kugura uyu nguyu Memel Raouf Dao kugira ngo aze ajye akina na Mamadou Lamine Ba, kuko wabona ko twari Richmond Lambte ikibuga rwose kugikinamo bisa nkaho birimo birajya kure cyane ugereranyije n'ukuntu umwaka ushize wamugendekeye. N'uyu mwaka bikaba birimo bigenda, nta cyizere gihari cy'uko Lambte Richmond yazasubira ku rwego rwiza, bigatuma abona umwanya ubanzamo. Akaba ariyo mpamvu Mamadou Lamine Ba ari we ubanza mu kibuga, kandi nawe urwego rwe rukaba atari hejuru cyane. Yego yagiye atsinda ibitego kandi byinshi, no mu gihe cyanya cyatsinda ibitego, ariko nta munsi n'umwe yatsinze igitego hatatsinzwe ibindi bitego. Akenshi yatsindaga igitego, ariko n'ubundi basa nkaho batsinze igitego kibanziriza icye. Kandi ubundi mukinnyi kugira ngo twumve ko ari umuhanga, agerageza no gutsinda bya bitego bitabara ikipe, nk'ibyo Ruboneka ajya atsinda muri PRFC, cya gitego kubita ikipe ku munota 92, ubundi akaba ari igitego gitanga igikombe, akaba ari igitego gihindura ibintu byinshi muri sezo no muri shampiyona muri rusange. Rero Mamadou Lamine Ba akaba ataritwaye neza muri ino sezo ugereranyije na nimero 10 bandi makipe. Muba mubibona muri Rayon Sport Muhire Kevin kuntu iyo ahari ameze neza, ari wa Muhire Kevin wa nyawe, aba aryoshye arimo akora ibintu byose neza, ubona ko ari umukinnyi inkingi ya mwamba mu ikipe. Rero na PRFC nk'ikipe iba yitegura kujya mu matsinda nyafurika CAF Champions League, nk'ikipe yegukanye shampiyona mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo yabura gukenera nomero 10 mwiza utanga ikinyuranyo n'abandi ba nomero 10 bagiye batandukanye bandi makipe hano ku mugabane wa Afurika, kugira ngo ikipe izabashe kuba yagera mu matsinda ya CAF Champions League.
uyu nguyu rero Memel Raouf Dao, uyu musore rwose amakuru ahari ni uko yaguzwe amafaranga agera kuri miliyoni 85 z'amanyarwanda, akaba yaguzwe n'ikipe ya PFC arangiwe na mwene wabo w'umunyaburikina Faso Sheikh Djibril Ouattara. Uyu Djibril Ouattara waje muri PFC bikamuhira, akabona ko agize ibihe byiza, akayifasha kuba yakwegukana igikombe dore ko yatsinze ibitego byinshi rwose, yaraje muri phase retour akabasha gutsinda ibitego rwose bigera ku 10 muri shampiyona. Gusa ni ya PFC atwaye n'igikombe cy'amahoro, aho kuri final yatsinze igitego cya mbere rwose ariho watsinze igitego cya mbere Rayon Sports Sheikh Djibril Ouattara. Rero bikaba byahise bimuha nk'ijambo kugira ngo abe yanarangira PFC undi mukinnyi. Buriya si buri mukinnyi wese apfa kurangira umugenzi we ngo umusinyishe, ahubwo bisaba kugira ngo nawe ube wari hari icyizere wubatse kugira ngo ube waranga bagenzi bawe nabo ikipe ibe yabagura bagenzi bawe mukomoka mu gihugu kimwe, nk'uko Tadeo Ruwanga wagize amateka menshi kuri uno mugabane wa Afurika, muri East Africa muri rusange, mu ikipe ya Simba Sport Club yabashije kuba yaranga umugande mugenzi bamwita Denis Sekiganda, akaba yaramuranze rwose, kandi bisa nkaho bakinaga ku mwanya umwe. Uyu Sekiganda nawe wamukuye ku mwanya ubanzamo mu ikipe y'igihugu ya Uganda. Sekiganda rero akaba ari umukinnyi w'umuhanga, akaba yararanzwe n'uwitwa Tadeo Ruwanga Engineer, kuko nawe hari amateka afite. Rero ni ukuza tukitega tukareba ko uyu musore Memel Raouf Dao wabaye umukinnyi w'umwaka mu gihugu cya Burkina Faso uvuye mu ikipe ya Sango BFC yazabasha kuzaza akagira ibihe byiza muri Club Giant mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu, kuko abafana be bakunda kuyita mu ikipe ya mbere, abafana be bakunda kuvuga ko ari ikomeye. Rero ku munsi w'ejo ndibuze kuza bakubita kuri transfer za Rayon Sports, imiripuko muri Rayon Sports, bakubita ibintu bitagenda neza mu ikipe ya Murera, dore ko ari byo byinshi cyane. Ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane. Ngiye nitwa Pacifique Mbuto y'urukundo, umunyamakuru wanyu. Reka duhuze muri video itaha.